Uvira tombe niyo magambo akomeje kugenda agarukwaho cyane. Intare za Sarambwe, abahungu ba General Sultan Makenga bagize gutya mu mirwano ikomeye cyane. Nakomeje kubabwira ko bari kurwanira ku muvuduko udasanzwe, bakomeje kugendera ku muvuduko udasanzwe, bafite ibikoresho bidasanzwe, bafite abayobozi badasanzwe, bafite imbaraga zidasanzwe muri rusange. Hanyuma rero Uvira byaje kurangira imaze kwigarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Ubu tuvugana hakurikiyeho igihugu cy'u Burundi. Mbere yuko bagera muri uriya mujyi wa Uvira bagarutse kenshi cyane bavuga yuko mbere yo gufata nyuma yo gufata umujyi wa Uvira bagomba kuzakora ibishoboka byose bagahita berekeza no mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Kugeza ubu ngubu bari bwose Bujumbura, Perezida Neva afite ubwoba bwinshi cyane, ndetse nta nubwo yigeze atekereza umunsi n'umwe ko iyi M23 ishobora kuzafata umujyi wa Uvira. Bashyize ingabo nyinshi cyane mu mujyi wa Uvira, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, FDLR, FARDC, Wazalendo, baravuga bati tugomba gukora ibishoboka byose uyu mujyi ntiwigarurirwe, kuko Uvira nifatwa bizashyira n'iherezo ku butegetsi bwa Perezida Neva, ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye kugeza amagingo ngaya. Ubwoba ni bwose, ndetse ikibuga cy'indege cya Bujumbura ubu ngubu kirinda umutekano mu buryo bukomeye cyane. Bivugwa ko Neva yizaniye abasirikare basanzwe barizwa mu mutwe kabuhariwe ushinzwe kurinda abayobozi bakuru ndetse n'umukuru w'igihugu, nibo barinze ikibuga cy'indege cya Bujumbura, barikanga isaha n'isaha ko uyu mutwe waba wageze muri aka gace, wabatangiye guhindura ibintu byose ku mirongo y'urugamba muri rusange. N'iki gikurikiraho nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Uvira, barerekeza mu kahe gace? Ese koko nk'uko uwitwa General Sultan Makenga bigarutse n'abandi bayobozi ba M23 bati intego yacu ni ukugera Kinshasa, mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukabanza tukivuganira imbona nkubone na Perezida Felix Tshisekedi. Ntabwo tuzamwica, ntacyo tuzamukora kidasanzwe, ariko tuzamushyira mu ruhame tumubaze impamvu ibi byose byabayeho. Tuzamushyira mu ruhame adusubize impamvu abaturage b'umurasirazuba bwa Kongo uburenganzira bwabo butigeze bwubahirizwa, cyane cyane abiganjemo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa, bagahungishwa, bakameneshwa muri rusange. Perezida Felix Tshisekedi nyuma y'uko iyi M23 ifashe uyu mujyi yavuze ijambo rikomeye cyane, ndetse bigaragara ko afite ubwoba bwinshi cyane. Avuga ko abarwanyi ba M23 bakwiye gukomeza gushyiraho agahenge, hanyuma ibiganiro bya Doha bikazatanga umusaruro. Ariko se M23 irabyumva ite? N'iki igomba gukora? Irakomeza kwigarura ibindi bice bitandukanye cyangwa se irabibaniye muri Uvira? Aya makuru avuga ko uyu M23 yigaruriye umujyi wa Uvira ni ingabo z'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku mugoroba kuri wa kabiri tariki 9 Ukuboza zinjiye mu mujyi wa Uvira. M23 yinjiye muri uriya mujyi wa kabiri munini cyane w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce twose tuwukikije. Ubuyobozi bw'uriya mutwe mu kiganiro bwahaye itangazamakuru ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri bwari bwateguje ko Uvira igomba gufatwa mu rwego rwo gushyira iherezo ku bitero ingabo za leta ya Kinshasa zimaze igihe zigaba ku baturage. Kuri ubu amakuru avuga ko nyuma ya kugera muri Uvira, M23 yahise rero itangira kugenzura umupaka wa Kavimvira uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yinjiye muri Uvira mu gihe abasirikare benshi cyane ba leta ya RDC bari muri uriya mujyi. Kuri wa kabiri bamaze kuvamo bahungira mu mujyi wa Kalimi bakoresheje ubwato. Amakuru kandi avuga ko ingabo z'Urundi zabaga muri uyu mujyi zamaze gucurwa, dore ko bivugwa ko iki gihugu kimaze gucura brigade ziri hagati y'enye n'esheshatu y'ingabo cyari gifite umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira ku munsi w'ejo. Ubwoba bwari bwinshi cyane, ndetse kandi babwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi bokeje RDF igisirikare cy'u Rwanda ndetse na M23 igitutu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'u Burayi byashyize igitutu ku mutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda bishinja kuwushyigikira, bisaba impande zombi guhagarika by'ako kanya ibitero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usibye Washington, abandi bifatanyije nayo mu gushyira igitutu ku Rwanda na M23 bari mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubudage, Ububiligi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuholandi, Denmark, Ubusuwisi ndetse na Swede. Kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize, imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri Kivu y'Amajyepfo hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo.
Izo nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga nyuma y'icyumweru kirenga zirwana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa zashoboye kwigarura ibice bitandukanye biri mu mujyi wa Uvira wa kabiri muri cyane muri Kivu y'Amajyepfo zagezemo ku mugoroba wa kabiri tariki ya 9 Ukuboza. Intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu gihe kwa kane w'icyumweru gishize Perezida Felix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu yasinye amasezerano y'amahoro na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi mu itangazo rihutiweho basohoye bavuze ko bafite impungenge z'ubushyamirane bukomeje kubera hafi y'u Burundi, bashimangira ko ibi bishobora gutuma akarere kose gahungabana. Aba basabye AFC 23 n'ingabo z'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gutera ingabo zihanganye n'uriya mutwe, bati turasaba AFC 23 n'ingabo z'u Rwanda RDF guhita bahagarika operasiyo zabo zo kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi tukanasaba RDF igisirikare cy'u Rwanda kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Itangazo rihuriweho na biriya bihugu ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika kandi risaba AFC 23 gusubira mu birindiro byayo ikanashyigikira ibikubiye mu magame shingiro yo na leta ya Kongo Kinshasa basinye Doha mu gihugu cya Qatar. Ibyo bihugu byanagaragaje impungenge zo kuba iriya ntambara ikomeje gukoreshwamo drone z'ubwiyahuzi, bigaragaza ko ikoreshwa ryazo ryerekana itutumba rikomeye cyane muri aya makimbirane riteje ibyago abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Yohani Macron yati u Rwanda rwagaragaje impungenge ku bushake bwa RDC bwo kubahiriza amasezerano ya Washington. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yohani Macron yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igikomeje ibikorwa byo kurenga ku gahenge yemeranyije na AFC 23 ndetse iki gihugu kitagaragaza ubushake bwo kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC. Amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yashyiriweho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 yakurikiye amahame yashyizweho umukono hagati ya RDC na AFC 23 barwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu kwa 15 Ugushyingo 2025 i Doha, aho impande zombi zemeranyije ibirimo guhagarika imirwano. Mahame bashyizeho umukono harimo inyubwumvikane mu gusubizaho inzego za leta na serivisi zayo mu burasirazuba bw'igihugu, bigakorwa mu byiciro kandi ku bufatanye bwa leta RDC n'ihuriro rya AFC 23. Ihame rya kabiri rivuga ko ku bwumvikane bwa leta ya RDC na AFC 23 mu gufata ingamba z'umutekano z'agateganyo mu rwego rwo kubungabunga ituze ry'abaturage ndetse no kurinda abasivili. Gusa nyuma yo gushyira umukono ku mahame i Doha, ihuriro ry'ingabo za FARDC, iz'u Burundi n'imitwe bafatanya irimo Wazalendo na FDLR byakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Alliance Fleuve Congo M23. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya mu butumwa yashyize kuri X ku wa 9 Ukuboza 2025 yakoresheje imvugo z'ibinyoma ndetse no kuyobya uburari mu ntambara bahanganyemo na AFC 23, avuga ko u Rwanda rwica amasezerano ya Washington rugaba ibitero muri Kamanyora n'ibindi bice biganira Ivira muri Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yohani Macron yasubije ko ibyo avuga ari ibinyoma ndetse RDC ariyo itagaragaza ubushake bwo kubahiriza amasezerano yashyizeho umukono. Ati ibinyoma byawe birahagije, RDC ntiyabasha kandi kugenzura agahenge mu gihe muri kurenga ku gahenge kandi mudafite ubushake bwo kubahiriza amasezerano ya Washington DC. RDC yashyize umukono ku masezerano Washington mu gihe intambara irwanamo na Alliance Fleuve Congo M23 yarigeze muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa uyu mutwe wakomeje kurushaho kwigarura ibice bitandukanye ubyambuye ingabo za FARDC ndetse n'abarundi. Hari batayo zigera kuri 3 cyangwa se enye kuri 6 zamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi zari mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma tukiri kuri aya makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko uwitwa Maître Moise Nyarugabo yahumurije abatuye Uvira yafashwe na Alliance Fleuve Congo M23. Maître Moise Nyarugabo wigeze kuba Minisitiri w'Ubukungu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahumurije abatuye mu mujyi wa Uvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abasaba kandi kudahunga ingabo z'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 9 Ukuboza nibwo ingabo za mbere za AFC 23 zinje muri Uvira nyuma y'imirwano yari imaze icyumweru kirenga isakiranya ingabo zabo n'ihoro rya leta mu bice bitandukanye biwukikije. Amakuru aturuka muri Uvira avuga ko abenshi mu baturage batuye muri uyu mujyi bamaze kuvamo bahungira mu Burundi, mu gihe abafite
abifite bahisemo no kwerekeza i Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Metro Moise Nyarugabo mu butumwa bw'amashusho yageneye abaturage yababwiye ko nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma bahunga. Ati bavandimwe na bashiki bacu ba Uvira mu bice bya Kawizi, Kara, Mayomoto, Kavimvira, Kasenga, Mulongwe, Kimanga, Songo, Kabula, Karundo n'ahandi, umujyi wose wa Uvira na komite eshatu zawo kugeza Makobola, nimuhunge nimugume mu ngo zanyu kubw'impamvu ebyiri. Metro Moise Nyarugabo yavuga abaturage ko impamvu ya mbere badakwiye guhunga ari uko kuva muri Uvira berekeza mu bice bya Baraka ndetse na Kalemi baba barimo kwishyira mu byago byinshi cyane. Yakomeje agira ati ariko impamvu ya kabiri ni uko urubyiruko mubona, aba basirikare mubona bari kubageraho si abanzi banyu, nta kibazo na kimwe bafitanye namwe, ahubwo bagiye kubaha umutekano kandi muzabona itandukaniro ndabibijeje. Metro Moise Nyarugabo kandi yasabye abaturage kureka gukomeza kwizera ibinyoma by'abayobozi bamaze imyaka myinshi cyane bababeshya kuko icyo bagamije cyonyine ari ukubakoresha mu nyungu zabo bwite. Yasabye kandi abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo gushyira intwaro hasi kuko intambara barwana nta musaruro itanga. Yabwiye izo ngabo ko gukomeza kurwana ari ukwishyira mu byago byo gupfa ndetse no kubishyiramo umujyi wa Uvira n'abawutuye bose. Akaba ari Metro Moise Nyarugabo yigeze kuba minisitiri w'ubukungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashimire mbifuriza gukomeza kugira